ni sambula na wekanda na vorong to mai na sal ni kakamburaki na Radio Fiji 1 do moiviti ke na FBC TV en na ngona vorotaki nonda ngona ni Vakekeli. En da va vinivina ka na nonda iwasini ngonongo ni rosatiko na nonda vulangi en nonda ngona ni Vakekeli. O Sunita Devi ke ngasini buli Mahendra Gosai. Na vuni nongu street Roma na wekanda balata ni ro kilasar talitinga na vosa baita uke ka kito na may vital no tigani ena ngono boro taki nonda ngono tiko ni Vakekeli ena nonda iwasini ngono go sana bambula sar tiko virau ena nonda ngono ni Vakekeli bula binaka Sunita bula binaka ko ila rongo chiko ile bebiti binaka ngasini buli Gosai nimbulu binaka lan le bebiti na baron tumai ena ngono binani ko Naka, metika butong mandangan vital no eno nonda iwasini ngonongo okila ni lebu talangan wekan dar na via tarong taltingan taro batongo ngona daba sa tigu nro kila kina sebulida na vosa boitoki. Sunita. Iya sakai usa kilangan na vosa babiti na ngona sa ba mau kina watingu eu sangai kila mai kina ili useng san ni kilan na vosa au kila chukunga balalinga but nangono sangai ba mau kina wati sangai me kila na bosa ba ito okay naka wiki minino kanda na worong to meno nanda ngonongo Sunita Devi bagawati virtu na wikangu mai na watine turanga ni viwa mai taile busa bibi viwa mbau taile nak gasini bul nakanimbulu binaka waya au buli de sarngama na ngono sudu mekina na nungu bi susu ya do ngama na korosabu korbatura masabu en tino bungale au buli ni masimasi ni bungale district school ungai me toma na talungu buli bu mono high school ka man lagi da besar USP naka va be bagabuna na nomro buli da na bosa bagabit ngasini bul Naka waya baleta ni okay tunga na kian na ito in India kito wali sen nangele waturang natungel na raramin mismasi na buno kito tukina esa wabulit kito na ito ki sa siyang talindu itu merawan ni kito na bital no kini po India nito matabubali mandala manibali kito ndabi po segi baka nakoro kasaw wabungle iya sama nitoso ni usiamba ki ruamba ki rendo ngole na marama may sabu meron daw lagi tangaura rendo ko na koro dole mo tumbong ruambong tolu ya changen do le subi talong ta dole subi sebu almeli sertal may ocho chi may chuge ibale e patu may au chole buli tele klase indua me ada na klase lima may nemasi ngole district school e aurai na yanga ni norto besusungi na norto lomaniau na le unikor may sabu na norto bitumberi na norto bia bagabulidi arto bagabulidi una bosa e so na una ndo tu ndo dala so na una ndo kadibia mengunchi ndo kani binaka erendo ka wer ter no bosa na binaka no bosa na malaka e ndo ba kana ka bulida maikina e ngai mai ado sarbe tambai sule na ngachi kwa kaucheo mule lotu ni kabitu na lotu menangati mai na kala sindu kira kala silima lima na ambaki kabukio sarap gale bana nungu ngai wili bola tambu to kana nungu buli de tele ba binak kena dabu ngusu taki ba matata na bosa ba itoki embo be bu gale au na ba bina berton le kor mai sabu berto menangachi berto tenga mani mismasi bina ba gale na bitumberi naka na wale na iba madala Sunita no mo buli bosa ba itoki se bosa ba bit sangai tu kena uciliu na sangai bakawatiki na sangai mikilangan na bosa babiti yun doon ka talaitaka ni ngono sa pamoki na usang sa nikilan doon na bosa baleta na itauke yun doon malaka biya ni iran doon dambiti ko nung gumomo nung gune ibatikin nang daw beng iran daw talan wataga chiko yun doon sinkilan na daw iran talan taga chiko yun doon ka doon masulakati ko benakalo may ukilangan na bosa babi timorani mata tatalanga biao na nongulei lo tu na kake de morongo na bunau yo sange masu chiko nga sange kila tiko ba malu na bosa na kabila wale Sunita singe bia tarong sartinga na taro se boibe na nonrai na tumay na koro bambibi may na yasana be watimo may bakanro sa barita tongor boibe ngas nibul
Auray na nambula bi wasi na do kani ko nambula ni bisu na puno nga osala ida butu maikina na puno ba osala itukina na ndora kamo na kaya na kangu na kawe tauke na kawa ni bedingomi na kawe tauke ke bandala ko non vale se non koro se puno anda sotikin erna be kawe taiki ya na kau sanga tel ni rede bondo na kau tamata e chugo be kenda ni tauke nak na wali besar na ibang madal Abagibi may berto na sana na berto na bekam. Iyo na nguno sanggay ba mau kina usala ko irando maro takiyaw nindo lakayani irando kadibiyaw maye lew wala ko may indo urtondo bambula may biyaw iya bat amdon rendre biyaw batani usin kilachi ko na bosa nakan rendre saranga biyaw indo Zonango na endo la kumi bion ni alu ni re chinga ndo oya nga bakaya ndo bosa chiko mukilanga na bosa batani batake bakau kilana bosa nangai raw bion na kakede dala ko itawo ni dala ko ndana bonwa mental sota me raw nga bion mukilanga na bosa babiti ya bobi mai bertu mai vale orto mai vale nangona sangai sudu mekina na lubengu orto nungune orto ndo bosa berto na babiti orto na nungu ndo beng orto ndo bosa babalang ibiko ikito nga bitamani ndo bosa nga beko na bainjia orto kilanga na tul na bosa orto sa matata chiko na bainjia babichi babalangi abo ibi na turanga watimuni kilat tu tiko na bosa Ani sabari ta to minggur? Iyo ko sa kilabi na kati ko na bosa baindia batay ko talanga ni sendo kala lai kondo susunga bati kurto na no to anei ba orto kainde ti ko orto kilabi na kamikia. Sandil. Sanangay mi matata sanangay la mi misar ni ndo sa may mbudi na batindo na bubale na kyan na biwasita kina bosa ba ito okay in Fiji Hindi na kyan itutuko din beka and the kilara rambuto naman ko si baby. Iyo ko sa kila kede sa marau takati ko ni kito matabu balik kede kito siang takan ni kito lenga takan na bosa ina bosa kede tu ni tolo mani bale kito siang ni lenga takan dala ko itawo ni dala ilotu dala ko dana bonwa kito siang takan ni lenga takan na bosa iyo so biraendre bira na bosa me kilati ko nga walilinga rendo tarunya tiko mai iko kilami bena bosa babite Iyo, ando na kaundo tuku na birto. Iyo, nakalunga baro taki kenda kede naka kaya baka kita usaya lundina naka kede. Dinasar. Pinawali usar, diri bila kami nando manda na tingul lekalek. Nimber ni nanggay ba kurita litiko na vital roy. Nangono baro taki, nandangono ni Vakekeli and Radio Fiji 1 Domoy Biti kay na FBC TV. Nandangan natin ni Vakekeli na Radio Fiji 1 Domoy Biti kay na FBC TV. Romay nanda bulang iti ko Sunita Devi. Nawekandang ko o ko bawati turang ito kay may viwa mbao tayleb kay ang kasinibuli Mahendra Gosay. O ko ang kasinibuli ka rosuriti may balata ni Rocky Lasar taltonga na bosa bo ito kay. Ronin da may viwa si ito kay nakaroni viwa kong geti. Weekend ay naborong ito may ni raw ninda bulida na basororo si boybi kumro na biokan di na tudo ko na wali ya vikim ni wekan na ndo batong makiro sa nabi sa gimanda ba bungali na nangonongo ki ingkas ni buling ko say kubay na nanumu susungi to ko may sabu nabuko ni bi muliway oray kung nito bisusungi may sabu uray din ni ibol sar na kautir kilampe sa urin na magsenta kalalanda ni ngauni senta ka nangone landa terikla na kainado enta sambula tai tu na mai nambula enta sambula tai da war kla da bana de limba se war ni kenalo senta wan landa unda rede tu na bi kakken da lagu durume na nonda ngebitite da ma kelchi vole bi kau da ngena koro da di bakanda di bitite unda ngeme da tungo suba ngwe relesu na kainda sotabe mai iya da Epol na tuko ni berapa kasama tayo ni embulan rende waray. Kung nambula kami. Subong ko sawar na bunchi boli. Waray. Iya. Kung na kami na koray, mo rondo tensar.
Wikarunika na isema ni biwakani. Enda ibu ambula taki. Enda ambula bilo mani baka menda biwakani tu. Itamani bibungoni lomani koro. Da tunggu suba saba kai sawarai nambula. Gai bata chuna bisyo ni nguna. Kuwe na kakana. Nio iko susu mai baka. Mesabu. Nakana kakana malewole. Nakana kakana ndakana kakana mbula. Na chivoli na tapioca na kumala. Babai. Gai bata na rauba na dabalu. Na ota. Ruru. Sangi nama sama kakana mbula. Ngoy suba sanda nda puli na market ngeni sa manduro tu. May baka wala nambula mena koro. Para mutu ko naraw nambula mena koro sa bondo naka. Iya. Kakenda ta kabe mbula. Kanda kani mbula. Pinaka pinawali usara na iwa madala sunita en nomusando ngande tiko I na koro I viwa mbau tilio. Voi viti ko na itobo ni visungi na wambimbi na kakana. Sabi na ka ng friend ko sa iyo kay sa mata tasara nito ko na may balita na ako na bulan ni Besusu. Iyo yaw na nunggo sana na bulan ni Besusu sando at tansara nga. Na roti kari besinga. Sinda talaga yakima mido ka na nga nandalo na tabio kayo so nga nangauna. Iyo sini ba kailiw menda na visa usareda nangauna sa bakawati mekina sa lako nga le besi ko na koro mo le reda nga na bulan ni koro endua tani saranga sa iyon dana kando reda chiko na bulan ni be malawai na chiko batikere na may na koro endua tani chiko berto na yal ni loloma iyo autalita ka chiko ni na nanguna ki mami don dambe bata kana bata erendo kitondo kati bimai mento kana bata ye sare de chiko na dundui na bulang aberto na kainji and dundui na bulang ani berto na kaibiji yo nangong nanga me sota kina watike na matabubali na watingu sandu atani saranga kambulya na kalo sandu atani sare de chiko na bulni bel malawai sandu atani Pinak aboibe na kakana na baka tambu mbeka Erau ninda kaya na bunuan ro susungi maikin ke na bunuan ro asa mai siama biwa kanikin was tingo na buguni kakana baka tambui boibe se tamu tingala kakana se sa tarraram betu se sa dolararam betu wikem ro bombibi na munro ndui bubal Siang biya wen dolar ramatu nakakana isini do nakakana ka umpesetakani usini biakana baletini nakakana sala kome biya usa talita kana kakere endo talita kana kana miti nakakochia uviwa na ika baka miti na mbele bakar na ro nakakana guru talita katiko Santin kasibul Pinaka me bakan dakan na koro na kakana mena koro me bikau indo tenisar na kakana isu be tutu bata sain bakani ko yang bulo ko yang gua sambo dendero tu meneken na beach mai iya sangan indo na kai taru bia use mau bata tambukina me baka ke ba indo me baka nga nindo na kau sangan ikani menusongan lilai sangan matau au sana sangan ikania nakanga umatau kina nugumbula au ndo kania isendo na kau bata tambukina Kanga una na lumagumukannya, au na kanya. Pinaka, pinawali besar na ibang madala, bikim nila kanda na singgay siya matong may nanonday wasin ng unong ko, romay nanda bulang iti ko Sunita Devi, wekanda, evawati ki viwa mbao tailib, wakini bingkas ni buli mahendra gosay, ro wekanda, ro sakilato ka na basa ba ito kay, kararo ni ndamay viwa sa ito ngayon, yan nanondangon ni Vakekeli, and kinasangay tinga, nanonda vemulwai binaka na lini puno ibiti enda sawa katitiko menda fije na nangonong ko sibo ibi na wali naka sana to sarti ko na bitang no boibi na itobo ni non rasusungi ng wani may val sunita na visus may vale biro ng wani inangona sangay sudu may kinor na lubengu usare de tiko sini dana kandre so tapa batana na wekei watingu
na dona ka utalita kani nanguna sa orto nangoni sa susu jukumai iri sakilati ko nga nabosa na mentingnya nabosa ni sa raw nga bikito ni kito bosa banjia nga orto nangone ni nangune ndo bosa nga babichi orto nangone na wating utal nga nabosa bandia orto nangone sa ire tumbu jukumai na nangone sa sindo na kandrendre bikito marto endrende birto na kila na bosa iyo nangona kitondo kuchira bindan tal na family me kito lingande se daba yer nangone kila na bosa so sa sindo na kandrende birto na bosa dina abo bibi ninda bito saki na bibo no tele so ninda vital no nda saki la rambutu na bosa rinra la buta tele so na kanta se boibi iyo erendo kinda dala ni ertondo da butanga na sona bosa iyo sona bosa iyo sa sindo mata taba bai se tumbu jukumar nangone sa raw nga birto na bosa binaka binawali besar Sunita binawali bikim ni kanda ndo bata tomai na ndanga ni Vakekeli na Radio Fiji 1 do mibiti dari binamena ndo tal mandana vingu lekala kan berni ngai bakuri talitiko ngona boro takiongo Nandang nito ko di Vakekeli na Radio Fiji 1 do mibiti kay na FBC TV. Minta se vitang no tinga na buku ni Jesus may bali na buno nung kutar tinga Sunita balata ni duindui na duindui na itobo ni Jesus umay na ruan na matubali duindui sangay may mbudi ni bata en kena tiga buta ken na bubali. Ana buno nung wasati ko balata na Jesus may bali. Sibul? Iya, binaka mebaka saka ucho Sunita na non rabi maliwai. Binaka ni okwa na wati na turang ito okay. Tuna weka na rete okay. Itigo Sunita kila na boswa India. Na mangosa na matata telanga na non ratu vital notak na vei bosa andundua. Cia sanga itu no boswa palang kesini bayang takibale. Relebuli de mekuribuli. Sa chuko ke. Iya, ndana ka umaruta na non okwa na non isia mani bekani non matubale. Iya may nanong kwento tani. Wayau au susu mena kor. Susu mena kor mbulu boita okay, mbulu taka ukania na kakana. Mbulu tanakana mbulu. Na nungu sanga me bawa chingo bawa chele India angas ni buli. Rona lubengu orau ibale ni otina tonongone sa niklana was boita okay. Na bosa nga bo India ber tonongone. Sanga itunga na ngawni mekeron do vital no kina ke una bosa boita okay. Etu na kaundu babuli de bertu mo babuli dirtu chikin. Ia sianga sar ni bakawaya. Sa changa tutel na lawan kuribuli, erna bebo sa turang du kai. Primary secondary erna du kai. Na bosa erna du bata kana bosa balang. Don. Sama tata to bir. Ia nerge ngol mi bale, sana bosa India. Sana ngai bebe lutu to bale na bosa itu ki. Kwana kau be to so chkani. Ia to sigo sianga sar ni bakawaya. Ewana kiana ibu karusar. Kwa ngribi. Naka na wali usar na ibu madal sa nandolo tumdanga na telefoni kaya bakay so na wikanda rabarong tumay erabia adaw talutunga may na buku di bital no nondanga unongo orning gitar to may na nabali telefoni na toluro seiba dionan raw kaya na bitu tolurua diwa seiba ndo romay nanda bolang iti ko Sunita Devi kaya ngasi ni buli mayan ragosay elevumbaga na bata tarutiko se lava rosuriti meikin se lava na bona rosuriti meikin na buni non rosuriti ngamay ni rosa ambo kila taltonga na bosa boga ituki kana raro tal nga weekend and ndo ba tonga may nanondanga nungo menda buli vital na be bosa taleso enda sarong tu na nungo sibo be ngasini buli kemi ngasini buli na kila bina na itu gongo dina toto kani maro bia uni uredi na kangungo Sunita ni okwe no nambulo tema no nambulo todo ka adun sangonello asanga tunikila na boswa ituki kini bale enton ingoni salan enton raibe kenda na boni tamaten de barong senel nubnua ni kebo kai rawato okwa mele iba wachi toki te bulida na bos boy toki sendu na toki le wachi un India se le un India se tangan India mengele bulida mekin ngai da ba sen ro kine be kendar kana bo erro ni de bulida baga tauchunga nonda bi maliwai ke bo andana bi buli ena ro ni de bulida endon tla men de bulida bal me barra rota na nonda bi bondu induita ki se na nonda ndui rai
ka ndau chiku weekend na sona ngona. Pinaka aboy bina no munro ray membaleta na baga sama ni bi baga ndindi taki. Sana liu to bi ngasni buli. Pinak. Waya u beya u na siyang niraw ni au na bosa kina iya sin raw ni mbal sember numbula ta kami numbula pa kaya. Na po numbula may kina no eu. Waya u ngon India. Tamangu tina kung guru erndo kami na koro ku India. May sabo. Erto India. India. Waya na nungu bisusungi na ka ngo waya ngo nikua o mas tamahen nungu ndo solitu telangan nakakedo buli damay. E soli may nakor. E soli may banakaw ito okay. Ena sinro wondo ni ukanira aseba kiau, sera dhatiau, sera sanga ni dingomiau. Na itau ke na nambula ni kau itu ke nambula ni bedingomi. Erando bedingomi. Erando be kau itaki. Erando lolom. Na tigina ngaya na bos mbanga oron kaikin. Au sini no wa moto wale na bibondo indu itaki. Ena gendo mai daga tumba wa baranda. Yo mai na koro be kitu esanga. Warai. Sa warai bondo. Ori nure de bondo se mo bakla. Ni kita loman itu na. Sunita. Ora de chico ngana sana nga nibe na watingo nangono sa wakawati maikina au sa senga ni reda birto na wandu induitaki. Iyo. Iyo sa marauti ko ni oyaw nang gumbula nga bula kaindia nangono sa wakawati maikina batikina watingo. Iyo. Au sa redeti ko nandundui na bula ka susuma yoyaw wati kena no gula ko ya nilai wakawati kena watingo. Iyo na bosa eu marauta kanga ni ka usini kilati ko eu sangai me ortondo baka buli diyaw go me bosa bango go iko dalai ke iko mo baka ortondo bengo na kirendo correcte kiawe. Iyo eu sa sini la kome biau na yalo da mo kuni kila. Eu sando marauti ko mo kilati ko na bosa balta merani raw nga biau na nonggula ko. Iyo go dana ka betu kuna chiko na ngona eu sa marauti ko ni sa kilati ko ruora na bosa. Endo marauti ko ni dana vanu ndo laku kina. Erna maramani biti rendo rediau rendo rongo diau ni ndo bosa nga babiti rendo marau. Rendo tarenya mai. E baini ku kila mi na bosa. Ya, endo marauti ko balete ni nakau sa bakabuli de may nunggu matabubali may bali. Endo marauti ko nunggu nendo vengo na kede dana ponondo dala tanagu bosa o kwendo bandondon takiao. Endo marauti ko nanguna ya. Binaka bombote ni ndona wekanda sama wati ko ni sambulo binaka nandanga ni Vakekeli. Iya ni sambulo binaka. Wetso ni kerona nomu ni bulange. Wa vini nakasaranga lo lebu na nomu ni warota kamay na porkaramungo membele talanga na rona bulange. Au marota karanga na nomundo sa vital no chiko yau talanga marota kabalebu nungu wale talanga do talanga vikito we bakawati turanga ni India talanga arto kalindi worto nangone nirto bosa mai wa viki kito viki lai bosa wa viki sarba vinak ni sonaka kito ndo lenga kina me translate wa India or to vivu ke me vikito me itu kilata lang na laba erto kachi kuna na buwal wa bini na wale wiro na itaru ruwa we nita marama katal ngaki na binita turangot nongurong aja ko chi ni wasa chi ko wasa bu na numasaranga na bungoy kito to ke uni wanda do chi na bungo na turanga ni sabu na nongurong aja ko chi ni was bakasaranga wasa chi nga ko tamay yerma wa bini na ko lebu na no ni pulay bina ko lebu. Naka pinawali usaran na daw to may nanonda iwasin ngonongo diri bina kami nanto talmanda na dingo lekalek ani berni nangay bakuri taliti ko na bital noy nangono bo rautaki nonda ngona ni Vakekeli na Radio Fiji 1 domoy biti kay na FBC. Nonda ngona tiko ni Vakekeli na Radio Fiji 1 domoy biti kay na FBC TV. Abombo tenindo talena wekanda sawa watiko. Ni sambulo binaka na nondango ni Vakekeli. Iya. Kabinaka do sambula? Iya. Nimbula. Iya. Oya wero chana butaro. Kene matai?
orang nanda bulan ni Rosali semua India sewarai. Betul, okenta na tamata enda chikwa nanda banua. Ando kunanga nanda via ngole mendangande. Mendalai rai. Di orang Rosali semua India sekarang. Kena ada apa nanda orang yang buku ni bagaimana itu kayak itu karena India ada bulan ya. Ada nanda orang bulan sih itu ki. Naka na wali usara na bata taruto kamay na nonda iwasin ng onungo kimro na biyakan na buku ni nona daw tingmay na marama sa daw iti mailiw and buku tinga ni nonda bimaluway. Na ito kinabi matamatali so enda sa may itunggo en ano eviti adab na numunruray en bukutinga ni nonda bikilay tobo kina iwas boybi bararota ka nonda vital no bararota ka nonda bimulway se boybi nuguray me bakana mapuno umbulo maikina nambulo takamay nambulo ito okay aurai vangani rauni bagararo ta nei sema nabi ka ke de turni wali mena non de to nge karonika nabi bos ti do tu weekenda okenda na kawito ke endo kuku sarna nonda me bagana bulumbulu na be bulumbulu tina nabi ti bagaya kuku sar au sen tel ni rede ndo na kautamata me ti governa matangali ibagarau ni mbula taki kwa me mbula bagaya au sen ni rede yana ka na bunungureda yo sen tel ni kila o se ni reda roni ndu na bibo ndu taki tu ndu na rai ni tamata ndu ngurai ndu talemba na rai ni tamata rediau nando tani di na sa iya mana ngureda o se reda ndu era ni reda rokin me sa tele na buna me ndu kin tamata chinga sunit Ubesa mangana na sonitar ko sanggangiro chimai. Sabi tukun bikoy ni yo jina kito sa chiko iviti, sa sudunga iviti, yo na nogu tutu na nogu bumbu mei India. Yo na niro susu mei viti inda chiko iviti, kenda me kilachi ko sona tobo ni viti me kunindrendre bikito me kito sota chiko bakata mata esinindrendre bikito. Nakau bitukun bikoy ni kebaka kenda sa susu ngai ke susibiti me kunindo na kain rende bikito balta kebaka because it's a multiracial society na nguna sondo tukunati ko ni sondo sona tamata tiko bi orto na yalo ni bindu itaki but iyo bitukuna nga berto go kebaka kenda sa chiko viti menda yalo bata yalo ndina menda tiko bata menda tiku biki kimam kete na yalo loloma me kenta ke bakanan dambe bata na sinin due na ndendre bikito na bosa mintinga bikito na bosa babiti bosa ba India soberto na kai biti na bia kilanga na bosa ba India berto na wekana ka India ye soberto na ka India bia kilanga na bosa babiti berto na wekana kai biti yena endare di chikunga sona sota nda sota kina endo malya ka nga ndare da nga ni ra sota nga na yalo bata na yalo ndina ira marau ira unu ira marau tiko nga na vei sota ngo bitu kuna nga iyanjina ni kito sa susui viti menda kilati ko nga na tobo viti na bosa ni viti merau nga vi kito kede na sinindo na ndrendre ko bia kilanga ko bia buli da nga na bosa ba viti na wali usar na ibo madal ni tagi ni sana mata tatiga ni na itu gabi kibini no kanda na borong tong mai ke bai tiko na bota taru roni taru tong mai na nonda iwasi ni ngonongo ni sambula binaka iya ni pula iya bitalo binando bitalo mata binano mi ngabir na borong me pakai taru ni mai ne melipiro ni tingor ro sambuli ngono bono Bumbu teko tani na ina kini kubu vya washe tuli yang benga zira baru merambo sa baka sama tabu bina kana non taru derani rakau tutuma ina matanga le na jamai rongo rakel na woli naka na wali besar na adau to mena nondang ngongo abi kibni ne kanda na warong tumai ke baka na baka taru nga na bika enda vital no tokina ena nonda iwasi ni ngongo wikim ni nawekanda ng dobo to may ausuri tiro nga may nawekanda baleta ni raw kilatal nga
na vosa vai toki ke boka ro sinikila na vosa vai toki ena viendende to kan na tarre ni ro na sinikila se vai ke mro na biokad sunita Iyo saka. ngasul Ia vina vole au sianga ni reda dona na vanua mero ninda kaya kina ni se me baka na turanga taru melua au dingo mana na taru marutak au sianga ni mau berta ni bikwa se una bara mau berta raramba ni u semper ni lesmo India tukangu tamangu kwa se ngolile no ngole mai viti amai tu viti au tamangu asudu ngai viti itu umbulo ke ngamai vai toki kitu uno ke umbulo tamai ena lo mani korro kitu umbulo tamai umbulo vai toki ia au dentro amba ngauna na yado mena soli bia mo mena lewani turang mula ko India au na lak ngandekina karo telen kauna kaya na oirna na wakanda na ngoni toki na bibu no ke dera ngole burubura era ngone maringeti ratu Australia New Zealand Dubai warna wakanda toki era ndo ba maringeti berna kauta mataleso malata na kau toki ko ba usa kauti na kau toki na kawa ndo tenisar mai bir na kauta mataleso na loloma na yalo na vika waitaki na viro rokovi e chunga vikenda ni toki ya na ka usare do timai naka ombote ni ndota le na wakanda sa wawati ko ni sambule binaka nandanga ni tikuni Vakekeli Iya, sabi nagkatawichoni, olo talaga nung taro eh. Wabot na bula saut ya bose chiko Dr. Ganesan ndo na bose. Ndo na workshop ata ka isu na bula saut. Nde bara tingo no ko ni no ira na India. Ira bula ni chunga ibiti ana effect merekla eh. Kaya na India kira bulan ni. Iya, dapat na nomunitar ni boso tiaw. Iya, na nugutara ya ubira na nonda bulan ni na ufataro chini sini ndona iso mata ta so miki na beto ngira uchi gora o. Iya, kereti na biboso ni sada buko koso na vital noya ni sambulu binaka. Nimbula nandanga ni Vakekeli. Iya, nimbula. Wanda tenga buana turanga kwa boso chinguri sanga ni nakini prokara mundo la ka chinguri. Meterongi kina nona itutu bo bulang se itutu bo ituke etukuni chilango na non rekila na bosa kenda saka ni bi bo binanga ta kina non to bonua se davo so tinga ndre mendale itukuna bulangi se ituke ndu sarne kanta na injer sakla bina tu no bosa tani na bosa bo ituke libutalanga na ituke sakla na bosa bo India Sanga ni rongai matenga ngore ndo kana program lo mai vi kende na ngunango merao ni raji na laga ni bi bo binataki sako so tine ba buku ya minda mai tukulu tuna vi kai so ina matana lebu me bakana turanga be borita cuman tina ndo etorong e bulang inda bulang kedana ndo tiko tambula banga no buru-buru ndo tiki no sanga ndo tuki na bondua minda ukata mende tuki pino boleu Naka, na wale busara na dau toko mai, ana buku ni iulutanga, inda vital no toki na nonda iwasi ningo nungo, nderi vina kami nandua talamanda na vingo lekalek, nimberni na gaibu adabari tige ni na vital no, ena ngauna buka rotaki, nonda ngauna ni Vakekeli, ana Radio Fiji 1 WBT, kaya na FBC TV. Nandang na tikon ni Vakekeli ana Radio Fiji 1 Damoiviti kay na FBC TV romay nanda bulang iti kung kasi ni buli Mahendra Gosay kay Sunita Devi ero na mekanda ero ukila sartal nga na bosa bagay iti kararaw tukin na rosuriti may romay nanda bulang ena nanda ngauna araraw kin na vital no ena nanda iwasi ni ngonongo kemro na biwakani ena bukitinga ni Evika embalatan na namun raw undi takataka wabambuti ni na limandang abing kasi ni buli Gosay beto ko ni tikononon na kampanya takataka kero nindo mandangan na kaya na ibang madalabir na kanda raborong itong menonon ng ununggo na boleh bu ayaw nang ununggo au dengu mai ulivi mai na gasni buli baleta na lubengu elewa sale fomutolo generain to lubengu elewa chuke na primary Nehru amba unrendre to kambal nang uno suki na mena buli na korni buli na biba buli tinto bi mama na va me bakawasa kawati o kwa enrendre via o mo amba talento na turanga sendo tan na lunu melaki betumber se lei coach romai
se na taxi se private se ana bunugurai na ungai kai kina mo bakasa mata mo sa ding manta mai belai meroni tosro bele na lubeng kumbale ko form 3 senge kurni bulibo o kalile se kalile toka o yana buni nungu ding mai bakalilai ena viva buliti io ambaki ruanga ambaki ngona ambaki mengo ke na kani karua au ndola ba ndona nungu o ba taxi chuna motokani bingarabi indona turanga ndon reba takani mbongi ena singele bundo nungu motokani bila kwaki mertole bo sumburi na lubengu le ba sumburi china na tunangone rauta tuakin sona ilabo to sa chikutelang ndona kampani u register ataka sa bola taki me kanitar vale io sengai tekibu waya nanu kitos na ngungu Benak aboy na ito di bisus ni kay tunggor ni rosali ng tong natakak me ngarabi tong ano bubal si boy me pakawando kachu me na bingon ket saochi kambim pindundo bikenda na nonda matubale keva kawai uno liulu ni matubale se ulu ni matubale enungu itabi mo reida mo ngaraba mo yandraba na lewu nungu matubale balat ndaredan libun kasaya tunangono ko esa kenanga uno ko menda yandra na tamani ngone menda reida na nonda matubale kuninda liada kuninda pawelwele kuninda waraka na ngone meadu kinindona ka rerbaki yana ka usare ditu keningo na buni nungu dhingu mekine bolile na bibo bulithi nak sunit en bukitinga ni nomu vingarabi na lomu ni bubal okila ni langati ko na nomu ni le ni bal na nungu 5 na baki eu tidi baka chiko na balik kana may baltabako iyo rida chiko nga na nungu mbula nga na lei takataka nga na baltabako iyo umaraw taka chiko ni ndo naka vina ka usakila ni na nungu tidi baka chiko na balik kana na mentinya undo rida tiko na kana na presentation na kakana na balik kana iyo dadakataka batake na orto na kainjia batake na orto na itokei na presentation of food na utakaba irindo maraw takachiko ni unduanga na leninjia udidi bakachiko na balikana iyo na presentation of food kede ka sa chiko kya na Fijian dish na Indian dish kakirindo tiko irindo maraw takachiko ni nakakana kede itu na ika bakamiti na roro na ika tabuteke elebu na kakana nindo tunga irindo maraw nga yindo na ka irindo irna ito kendo maraw takachiko ni undo kilachiko nga na ruwa na bosa isanga nindo na kanan rende burto nirto lakumay may boli sinikila nirto bosa ni urtondo dundu mai se daba so talanga nungule nindia taka pata ando reda chiko na bindu indita ki irndo la kumai bosa berto urtondo dundu ngabiau anti o kongo sinkila yondo na kamaru taka chiko ni ndona na bosa na roro na bosa ukila binakatiko o bosa tio di sa tarango mandara tarango o de babuli di ko na kena bambutari na kakara babiti yando tiko nga batiki lebu nangonando tiko nga batiki nungune ndo babuli diau go me la kumay tineyata bata nungu lumatuanga iyo orobiata ni kinonambu ya nungumbunga ndo katibia mai tineyata la kumay maredang go na kena tubangani bastangar na kakanango go iyo sangay ndo bane ni binakataka chiko ni ukila binakatiko na Fijian dish maubasa ngara kakede isinda na kaindrendre biao kenda nga meke bakasa yalo ndina yalo bata ina sininda na kaindrendre ngabiki mami benak ku bebe weekendaru ndina todo ko na me pakana nungurai nga una wasenga ina nungurai main na bosa na bulangi bosa kau cuma turang au banga binibina boa wa na nona rai baleta na besusungi au sambulat nga mai au sember ni ronga na bosa na bulangi baleta keto aseni wili ki bulangi keto wa tu panua keto tu panua mai sabu nito iti ko na ada na kesa o tamang gundo bato kai tu me o come na kesa keto ya da boito ke wa na chochi ko en kasibe wa no tomasi wana bato kai ada ngar tumbita me na kor pe ya una bosa na bulangi au seng ni reda rawa na rai ni tamata mentu itu kuna o kango rebulangi baleta na okenda na kawituke na non dambula ta okenda
Nambulan ni Bedingomi, nambulan ni Loloma. Gay pumbe ka may pinabosa na bulan. Au siyang ni Reda raw. Au siyang saran Reda raw. Siya kauchu may bingo na bosa na bulan. May nanonataro talaga nanotaro nga. Siya usali such may India. E nakilabi na ambaga ko taro chumay. Ni sember nemba kanulis may India. Siyendo ni talaga ko kaya India. Enda sa tunggoy biti. Enda sa may mbula bimaliway. Enda sa may bimaroroy. Na may bilomani. Na may sungi. Na lolom. Enda sa mbula takatumay. Oya ubia una siya nga pondo ni Bielos tel India. Kaya bando kay koron le tume India. Sila tume New Zealand isya. Alright, pero. Daw ka ochina no tunawan. Pata mo to. Alright. New Zealand si Australia ora wer nunggu bulo. Wer nunggu ponua. Nunggu ponua ngo viti. Oya usudu mengoya. O susungi mena koro. O lomani. O kawaitaki. O babulidi. Enambulo ba itauke. Oya au wer ni ku India. Oya au itauke. Ana nunggurai. Laka, me dapat tungan na vital no, itu tungan ni bibuan ditak. Beir no ikandar ndo bata tungan no nandang onongo. Ninda vital no tinga, enda buku ni nanda sanga mende kilatal na non ritobo kini borra bombimbi na bosa. Sara roto kini bikin tu me vital no ni kuen no nandang oni Vakekeli. Umro reina me baleta na nanda akila na vitobo taleso. Ibaga raw ta Kina nonda bosa. Ibaga raw ta na bosa. Balet ke banda kila na bosa, esanda kila na itobo. Esanda kila na bulan na iboro ni bula. Iya. Ke baga anda sianga ni kila na bosa, ile una tamata resamba ni kila na bosa. Ko e baga rendre ta na rai ni tamata. Ko e kauta chumba ma ni bibaga ndu te baleta ni usanga nga ni kila na no mi iboro ni bula. Au sianga ni roni dingom na no mi iboro ni bula, baleta ni usanga ni kila. Enendendre talimbanga be ikoya, se be iko se be mona reida se mona taura se mona dingoma, na nongi waro nimbula, balate ni osanga ni okila. Kwa ngono ya, na be wabuli di ko sala uche no go na primary, ya tu sarne secondary mbeka, na be wabuli di ni bosa rua. Na bosa tauke, ke na bosa po India. Fiji Hindi. Iyo, nimbero ya, enda taura ni nonta mata bubale mentanga. Eu manda que India, eu não vale, ou na bossa boa India per tunel vengo, se eu bossa boa biti. Na bossa boa bala inha na siang rondo, sen robondo no vado ar lomo ni bale, baleta. O eu, o sinto no vada, au siang que bala inha. O eu, o ngoni biti, se ngoni tauke, se ngoni India ni biti, e au mbula taga na mbula boa tauke. Na lubiang merto bosta na bossa ni susu vale. Kona bossa boa bala inha gele mbio ni kurni bule. Vere tana na kanda ni tauke, ele usar na ngono ndo ureda, ana non gurai na ka ureda, ni rando bosa babalangi vir na lubenda. E rando bosa babalangi, bala terra kaya, ni bosa bagay tauke, se bosa bagay indian bagay ni mami, e bosa mamanda. Siyang, non da bosa, na bosa bimbi, na bosa da kilita ni kina. Kendo na turang in India, me li bosa tu babalangi, me matata, e siyang nili kay balangi o kwa. E na turang ni bici chunga, se turang ni India ni bici. Ena sili ke balang ke ba matata no so balang. Ko ngono ya no gurai, enta to bule menda do babuli ir tuna lubenda na bosa ni susu. Na bibu no ke de merla ku chukina, merakila chuna no robos ni susu. Me bagati ke au sa me tungu isu. E eu ter ngule de bondo no bosa mai sabu. Ke una bule tengo ni kanon go ena ena mataka. Una bule te tuna no bosa na kau su buli ke de mai. Ya na bibu buli di mai no se sudu me ke, su me kale bungo endengo sa mai Dottor ni tamba. Yana no gurai. Na wale usaran das libut. Sunit. Me dapat tungan kin lebih tal na nandang onongo. Pinakabale po sangai katukuno nongo freno mahendra ni kaya baka kenda saksini kila na bosa sa sin kila na tobo. Yau kito na bunang ani ni kito la kumikiem bati kito mawasya ni kito kila ba taba na bosa ba biti. Kaya baka sa sini chiko bikito na bosa sa sini chiko bikito na itobo. Yendo na kau betukuna ni sona ngona na sona mata bubalen dari detiko ir sa au na bosa chiko nga borto na nunggu family nga niyo borto na ka India borto na ito okay. Me toto bata yo sona mata bubale ni biti dari detiko ira biti chiko nga ira ito okay yo seranga dana na
na behavior ni Fiji na chiku nga berto. Yosona matabubale nda duru manda lako. Sona ngona waka kitondo lotu chiku kitondo lebi masulaki kitondo rede chiku na duinduinga na matabubale. Da duru chiku nga na matabubale ni kainje dan duinduinga non rambula. Duinduinga nambula ni kaibichi. Iyo kenda ke bakasa kaibiti nga anda me kito baruti chiku nga na nito na itobo. Pinak. Pinabali besar na ibu madal main itu kutu tal ngaya na non robai bulang itiko Sunita Devi ke ngasini buli Mahendra Gosai sana dapat toki na ngona borotaki na ngona ni Vakekeli na Radio Fiji 1 domiviti ke na FBC TV. Pinabali besar na borong tomai ni kalungan sa atiko.